Zdravo dragi moji, dobrodošli u moj novi video. Danas pripremamo maslanicu. Za pripremu potrebno je 450 g crnog i 250 g bijelog brašna, 1 kašikica soli, 1 kašikica kvasca, 470 ml vode. Tijesto ostavimo da odmori 30 minuta. Nakon što tijesto razbijemo, pripremamo priliv. 500 g kajmaka, 100 ml mlijeka, 100 ml ulja, 1 kašika soli. Sastojke sjedinimo, zatim posipamo griz. Ukupno za cijelu pitu koristimo 100 g griza.
Pitu pokrijemo aluminijskom folijom, zatim ostavimo da odmori 10 minuta prije pečenja. Pitu pečemo na 250 stepeni 15 minuta, zatim otkrijemo foliju i pečemo na 180 stepeni 15 minuta. Maslanica je spremna, a mi se vidimo u sljedećem videu.